Bili itakutambulisha kama fu alishapona. Kitu cha kwanza, wakati fu ataanza karibia mlango ya kanisa ama ya msikiti, wakati fu unamwangalia maisha yake anaanza pita kumulango ya kanisa na bakilia pale na ikalia pale ama kumsikiti, manake ule fu alishaanza pona. Pourquoi je le dis? Kanisa, fasi ya kanisa ambapo papo kanisa kuna kuwaka ministere ya gerison, malaika wa uponyaji anakaliaka ku kanisa. Na ndio maana angalia kiwete wakati walikuwa kwenye kanisa kuhekalu balikuwa na waponya. Ukiendelea kubakilia kukanisa hata kukrokia kanisa, malaika wa gerizo wa uponyaji anabakiaka pale kuponya na wale wenye hawabenefisie. Ndio maana unaangaliaka mtu akizoea sana kukua kukanisa anakuaka na magerizo zenye hajitambuake. Fu akishaanza zoea bakia kukanisa, anakuwa kukanisa, ujue ke amepona. Kia pili, fu wakati yenye utaanza sikia anakuambia ye peke, mimi nakuaka fusa moya. Wana mbona iko saa siko bien. Wana hii nguo mbona vinachafuka, ujue kama alishapona. Que Dieu vous bénisse.